Mayam Manipur top channel dagi video amta update tawjage adudi Imphal college ki magi admission notice to la mayam ko moi admission notice la BA ga BA science ka academy S 2019-20 ki ko adu moi sagum karamba mi eligible way haidi sagum Imphal college ta tamya ge have moi habet highest applicant who have passed 10+2 examination ha class 12 ta ko board la council university da kano yam drab da 55% phangbo rakadaba for science stream da aduga arts stream gina mo BA science BA moy adugumba tambe kangu nam ko arts stream 45% phangbo rakadaba aduga kano kangu gi OBC SC ST gumba layna moy kangu gi 2%, 3%, 5% ko haidi OBC gina 2%, SC gina 3%, ST gina 5% samaina kano piyeba relaxation piyeba cut off mark to ko adu moi hiji form se me adong ukule se sala kana office hours sala kana law biyare lupa sahum ne form amada adu ko form ani lawge ha taragadi lupa satruk lawgudaba lawgud ha moi se form tonga matung ina ko aduga form submit tawbuse me May gi tang kun manga dagi na June gi tang 10 phoki manung da submit tawbiyo ye moi sidai se sine maru oina college se sala kana form lawdu moi online tha deba offline sala ka lawgoda bane je form li thare sala ka lawbiro adu kana submit tawbiro ngal lingai da thank you